Kalau perlu idan hang niam dah ngimut dilek Sheila Abdullah Jasusu tamu diteriam te pek idan mat iwei iba ibashir kaya niam pek nona wa peace deng ngilek jasusu tamu diteriam nomor bam tasgi ketika last day jong ke Meghalaya Film Festival mah ketika international tukang komedi ni. Lagi pa yan na? Tukang komedi tu banap dah. Tu banap ni Sanjay Mishra in the house boy. Ngelat ngentep ngen kenduan am itu mah tang ba. Ngelat ngen tan be dayo ciban tan tu teman ni. Sekarang ni. Sepenang hau pra. Juk fiam de hau pra de ini ngelat jeng setengah lejong mah. Dan ngen saya kendu pa ba ngen delapai stay ngen salek beng ke blok continue stay. Dahulu perlu ke vlog continue ni yang ngilap pai ni State Central Library mah. Kadang kini pai amkan peri kini Mike Denzel idon na YouTube. Rasi follow ben tum kemau maju sok kemau mana pai ngidah ni mah. Kini kan ke pengiwan tas ni. Dan yang ngemi tu tashu ki beriau mana bawan mana tu tashu mah. Kedon lang kini na we bardanaru. Te ka vlog sang continue ni aman chupani EP kai badan stima te perlong ngilawan phai bench ka vlog mentang adan bat I way actress pona ma 5 tu le berkan dong kam batai santidu sima batai yang ada apa nong kelau tiba syukur I pulau mah nickname apa YouTube kai music video fila ada boleh music video tekila abun dan juga jigen lingkong nyokor seni bakmen bab basai nanta kidang dan ni kita senyorita nasora nanta de nama pun ai te nang ni kemat senang support mah ini senang support ini mah ngi te ngi de YouTuber ini te kidiki aktor aktris mah sai ngi dan pot na kemen na ngi dan pot yang besar pai okey toh tangkat ni sa di bank QQ pada nang ni kemat ngan se kenduk babai te meneng yo gilala papur selap mah ai kenduk biang mentah ngapet te Naong ini ya, anak flakat teh sila narlan, tang sila erlan. Lin sa atang sila. Kongdeng nang tuak ti. Aku makin kongdeng. Ta anak. Ha? One. Am. Kaya mo anak kan. Supaya di YouTube ngan abuse lah, sangat. Lada pet katu, lada share, lada pet bat TV, bat mobile. Apa asyik pisah by kuy lah. Tang bay kuy. Bay kuy teh sutap tu yat keman oleh kadang-kadang nak kabul ayo atlet si pang. Tam sini. Baik buat ngejaki neki kajo pi babi kadang aku mah kadang dan alak lala kan jurang ai biang lah sesian ai biang tu sesian baik buat ngejaki neki slakat yo pi babi kadang dan ugai kembangai ya pi ngandep mani mau apa kata hei tu kedua ini am datang sakat ini ru mahasiswa bas lah metas ngi kentu ini am bersai kemat yang haman neki kentong kencerat hamandir ngai isian hamandir pekat ini beram lah senya ara ta dan depikan samla babetro bori do ni ugai keman ngata kemigalin keduk perok Syanu badan Ujing lang kena Sesisin tuan Ya pangas yang ngakwa Nakilun bajrang
Ia pabangan po Jingkelmen sa sisin La